mwayivuze inama duherukamo n'inama ya gatanu y'abaminisitiri. Inama ya mbere yabaye mu kwezi kwa gatatu kwa 2021. Iyo nama nabwo habayemo ikibazo cy'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igenda ikavuga mu itangazamakuru ibinyuranye n'ibyo yemeje mu nama. Ni ibintu bitari bishya. Buri nama iyo yabaye twumva hari ibinyamakuru bisohora ibitari byo, ndetse n'iyi nama tuvuyemo nabonye mu binyamakuru hari ibinyamakuru byatangiye gutangaza ibitari byo, ibyo tutaganiriyeho. Rero byaheraga mu binyamakuru, ariko rero byafashe intera aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo ajya mu imbere y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye akavuga ibinyuranye n'ukuri, aho yavugaga ko inama iheruka ya inama ya kane yabaye ku itariki ya 14 Nzeri Kongo itageze ku mwanzuro kubera u Rwanda, ko mu Rwanda ngo hari byo rwanze kandi bitari no mu nyandiko mvugo. Donc ahindura ukuri abigira ukundi. Rero byabaye ngombwa yuko ibyo tubinyomoza, kuko mbere icyari cyarumvikanayo nuko inyandiko mvugo z'inama ziba ari inyandiko hagati yacu, atari inyandiko dushyira ku karubanda. Ariko rero bikaba byaragaragaye ko Kongo kubera ibyo tuba twumvikanyeho yuko tutabishyira hanze, yo igenda igashyira mu itangazamakuru ibindi bitari byo. Rero nicyo kibazo gihari, ariko ntabwo byatubuje kugira inama twifashijwemo n'umuhuza kugira ngo turebe uko twashaka amahoro mu iburasirazuba bwa Kongo. Kandi u Rwanda uko byagenda kose turwiyemeje gushaka amahoro. Iyo badutumiye buri gihe turitabira, kandi tukabikorana ubushake bwa politike kugira ngo turebe ibisubizo bifatika ku makimbirane ari uburasirazuba bwa Kongo. Twebwe dushyigikiye ubufatanye mpuzamahanga, icyo bita multilateralism, aho tugomba gukemura ibibazo twese hamwe. Turi ibihugu byinshi 193 bigize iyi si, ariko hari ibibazo byugarije iyi si. Mwabonye ibibazo by'intambara n'amakimbirane mu mpande zose zo ku isi, ntabwo bishobora gukemuka hatabaye ubufatanye, hatabaye ibiganiro. Hakaba rero n'ibindi bibazo bijyanye n'igihe tugezemo, ibibazo by'ikoranabuhanga, ibibazo bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Ibyo ni ibibazo byose bidushishikaje twe nk'u Rwanda. Twebwe rero n'ibyo ngibyo tuzavuga bijyanye no guteza imbere ubwumvikane n'ibiganiro hagati y'ibihugu, ari byo multilateralism. Ukomeje kuri uko mugomba gufatanya hagati n'ibihugu, ubwo reka nano mitinga mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika aho u Rwanda ruherereye, bitewe n'amakimbirane akomeje kuba hagati y'u Rwanda na Kongo, n'izihe ngamba zihariye u Rwanda ruri gufata mu guhosha amakimbirane no kwimakaza amahoro arambye mu karere? Hari ibiganiro bya Rwanda nk'uko mubizi, aho umuhuza Angola afasha u Rwanda na Kongo kuganira kuri iki kibazo. Ubu nibyo tukirimo, ntabwo ibibazo birakemuka, ariko turizera yuko uko ibiganiro bigenda byigira imbere, uko umuhuza agenda bigiramo uruhare rugaragara ko mu bihe biri imbere tuzagira icyo tugeraho. Nk'uko bivuze, ibiganiro bimaze kuba igihe kinini. N'iki umuryango w'abibumbye wagombye gukora kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza? Umuryango w'abibumbye akenshi ushinzwe amahoro mpuzamahanga. Hari ibyo ukora byo kohereza ingabo mu bihugu, izi ngabo zo kubungabunga umutekano zo bita peacekeeping operations. Hari ibindi ukora bijyanye n'iterambere, ariko twebwe dushyigikiye rwose uruhare rugaragara rw'umuryango w'abibumbye, kandi tukaba twizera ko uyu muryango, kuko ni umuryango wacu, ni twebwe tuwugize, ko uzakomeza gufasha ibihugu by'isi gukemura ibibazo by'amakimbirane no gukemura ibindi bibazo bijyanye n'iterambere, ibibazo bya climate change, imihindagurikire y'ikirere, n'ibindi bibazo bigomba gushakirwa umuti ku rwego mpuzamahanga. U Rwanda rwakomeje kumvikana ko rushyigikiye umutwe wa M23, rukabihakana. Nyamara iyo habaye ibiganiro hagati ya Kongo, u Rwanda rugomba kuba mu biganiro. Niki
mufite kuba mwavuga ku butegetsi bw'u Rwanda, ni iki mwasubiza kuri iki kibazo cy'uko mushinjwa mukabihakana ariko mukagaragara mu biganiro bihuza ibyo bihugu byombi? Ibiganiro tujyamo ntabwo ari ibiganiro bigenewe imitwe yitwaje intwaro y'Iburasirazuba bwa Kongo. Tujya mu biganiro hagati y'u Rwanda na Kongo nk'ibihugu n'umuhuza ari we Angola. Dufite ikibazo cy'umutekano cy'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR ufashwa na leta ya Kongo ndetse wanashyizwe no mu ngabo za Kongo. Niyo mpamvu twe twashyizeho ingamba zo kwirengera nk'igihugu. Twebwe iki kibazo kidushishikaje ni ikibazo kijyanye n'umutekano w'u Rwanda. Iki kibazo rero cya M23 ni ikibazo cy'abanyekongo, ni umutwe w'abanyekongo urengera inyungu za community y'abanyekongo. Kandi nk'uko mubizi icyo kibazo cya M23 iriho ubu ngubu cyari gihari hashize imyaka irenga 10. Muribuka ko muri 2012 na 2013 uwo mutwe wari uhari, kubera ko wari ufite ibyo urengera, ariko ikibazo ntabwo cyakemuwe mu mizi. Habaye intambara, ntihagira igisubizo cya politiki gitangwa kugira ngo ikibazo gikemuke burundu. Nize nzitizi mwakunze guhura nazo mu byerekeranye no kugira amasezerano y'amahoro arambye mu karere? Ni ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ni ubushake buke bwa guverinoma ya Kongo, kuko uko twigira imbere badusubiza inyuma, ibyo batubwiye ntabwo babyubahiriza. Donc ubushake buke rwose bugaragarira wese kandi butangiye no kugaragarira umuhuza. Hanyuma icya kabiri ni ukudashaka ku ruhande rwa Kongo gukemura ikibazo mu mizi, kuko ntabwo ikibazo cy'abanyekongo b'abatutsi, abanyekongo bavuga ikinyarwanda, gishobora gushakirwa umuti hakurikijwe intambara, hashingiwe ku ntambara, cyangwa se ikibazo ntikinahabwa agaciro. Ni ikibazo kigomba gushakirwa umuti hashyizweho ibiganiro byeruye hagati ya leta ya Kongo n'uwo mutwe wa M23 uharanira inyungu z'abo banyekongo.